Anya laki din! Nakapulis ka man na sa apa. Papanam. Mapanak ijay ile, adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aro din na iti sidaan. Tanalakla kay Jile. Wala kay, gumatangak to iti silit ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aro da mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti kachismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawid ak mailaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan aya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na eh. Nala. Hanggang nga Pangasi ma, saan kang agbayag ijay? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingki ba. Ura la lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke. Kan gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laeng ti makabael a gumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay da saryakin ni baklo saan da makagatang. Oho, siyak laeng ti makagatang ko naktumag. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ama pandaag trabaho ng ekubag ti bagda. Makapailip. Aniya, Pudno ti bagbagak na. No saan nga ekubag? Totbag alalakaun. Saan akas itibag ko al Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na yan. Gimatang ka itibag mo. Wala kay. Isuti ko nakanapatig amapan ko gatangan ijay ile. Anya. Gimatangak, tapno siyak man tinaidumduma tibag na ijay trabaho. Ha? Siyak laang ti makabael agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagatang ayan ni Sarya. Nang runa day ijay abak lang awan makukwartana. Ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno matibag bagak saan aya? Diya ka muking ka. Malagay din. Iyag mo na ito ginatang mo asidaan tamapan ng kulutuan. Anya laki din na ya. ay na. Nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan Nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis? Aniya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, katsyak laeng ti makabael a makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adalat tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, siyak laeng ti makagatang. Kita man ti bagyo. Eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanakagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpangibas pasikat na? Wanya ron. Amo man day abebang. No apay amasapol na pay nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ti ako nanday ina bebang. Kung ang lamet no ka ipapanakal da bag na nga aho. Imitation tumatlang. Di lagbain na mangipaspasikat itibag na. Kat saan mat nga original. Isukot ti ko na. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat.
Isu na laang, tasaan ko nga usaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Wan man, tao sa rektuman met jebag ko. Saan nga imitation jebag ko niya? Original day jay. Sana kasi tibag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bagkumat ah. Saan nga imitation dayaan niya? Original ko naman. Don't me. Anya lagi dinaya. Saring may anak kaskas daw. Ti kasi nga ugali ni Bibang. Te di pa ila ang kasyan. Ti ugali na. Sa bagay matkit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay matkit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti kaano man. Awan tinasayata. Magunob ti tawa man aguyaw. Iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyaw yan. Panawin ti makaamuking kwa na. O. Nuapay mo't aya nga may nakasya ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod nana. Kastagayam ti imbagan na kada kayo. Ay, una yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kato nakadkadlaw nga imitation. Katuan mat nana. Imitation na talaga. Madlaw latamo ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamlano isulang ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat ngamin ti panagkita na iti bagina nana. Isulakano ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, anya lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan ko ana. Wan man nana. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan. Inakman gumatang itibuggoong ijay tersena ni Nana Donna. Anya, mapanggalaan gumatang, nakabag ka. Anya laki din aya. Siyempre uray mapanakla gumatang, usaraklat na da ito'y Louis Vuitton abag ko. Itikas na, amin ang masabat ko, makita da nga adda kastoy abag ko. Anya, hay, natadaan sa akin din ti panunot mo, Bebang. Diyakam mo, nadabay namlaman na rita may simpa, uno kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadlaw. At si kalaang tikas na ti ugali na dito lugar tayo. Si kalaang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga ro da ito'y Louis Vuitton abag ko. Una yun aya. Pumanaw ka man dito isang wanak, itamot lang. Ang mga nuan niya pa iti maraming kuking ka. Salpag kidik. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na tabag mo a Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, Bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko, kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang ah. Kitaam da ito, Louis Vuitton abag ko, Bebang. Ikumparam di tabag mo ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Walo gasot, nana. Anya, walo gasot? Ay salbag kide. Dahito'y bag ko, 80,000. Anya? Oh, anya, nakita mo ti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo pa'y nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means
Saan nga original, maawatam. Ay, unay ka na ya. Agpasikat ka, ngam imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Ay, kwa. Ay, sana na na. Sana ko naghumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman daytan akarurod mo. Dayjay man bakit do na kunamlan o asino. Tapay manin aya. Impakita na ki din jay Louis Vuitton abag na. 80 mil ka no, ti pinanggatang na iti dayjay abag. Idin to tada ito'y bag ko ka no, 8 kasutlaang. Kaya, agsakitan tinake mo, gaputa, napaiswan ka. Una yan, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit do na iti original a Louis Vuitton na. Iti tausan ti balor ti bag na. Ngam siya ngay, 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo deta bag. Ngam kita man eh. Mo ukisan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, itamampay nga usaram da ita bag mo na pintas bakay. San nga iko bag? Ti usaram ita. Winutot bag. Wan lakay. Usarak man mat ay kakaiso na nga original abag ko. Anya lakit din aya. 80 mil ti pinanggatang ko iditi da ito eh. Nangina, isuasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuun na. Mas dawan ni Bibang no makita na da ita bakay. Ay Ala. kat, mas daaw lataday. Siyak pa'y kat ti mas daaw ah. Tamano pa ilang alawas ti napalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Mangrugi mo ito na madadaan. Ha? Kasta iya. Wan lakay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang iti bugong itirsina. Ang siya lakit din aya. Ni, nagpintas mo't day tabag mo ita. Sariya. Ayun, abebang. Nagpintas at talaga. Ngam dahil ito'y kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo? Saan aya? Inusar ko man. Tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eco bag ti bag ko nga may trabaho? Anya? Nakunam kano kini bakit doon na awalo gasot lang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay na yan. Imitation dayjay bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day ti bag ko aday toy. Ginatang ko 80 mil. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kangina abag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabasan ti pa nagsasaom. Ibagampayan asika lang ti ada kabaalan na makagahatang. Anya laki ding. Kwa. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipod ginatang mo. Ngambang rugin nga agukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat addamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sikalaan ti addabag na akastoy aya. Ngam sa bari ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amam ka di naman ti balor daytoy Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K ti pananggatan ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo awalo gasot, eme. Hay! Ay, nako. Diyak lang ko mairuwar da ito abag ko kat. Ngam,
Ay na, si kantumad nga men. Aday tala, agpaspasi ka ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Sarya. Ay, kwa. Iso ano ko nam, ay sika lang, di anda ka ba na gumatang iti Louis Vuitton abag, ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon to agpasikat ka, ha? Siguraduam, saan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklo, ay, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ay, wan alakay. Napunuan mo tan, ah? Ay, una yung gamin ti kasta nga ugali na ni Bibang. Kasla sa nga agpampanunot, at pinaros pa tiyo. Saan akasla? Tatalagamot asaan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na nga ipapasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi matan kinibakla dagiti ginginaan abag me. Kitaan mi man magtultuloy lata tikas jay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya mawatan no nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Unahin nga mindadya bebang. Ay, dyan lagpaspasikat ti amo na nga ramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing nga agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarod ti parikot kan kuwana. No, dan makita na, katawaan na. Ngam numat agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation mat lang arod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usaran na lata ah. Si Kamot. Di lang kami nagbain, Agpasikat iti bag na. Ngam saan mat nga original ako na. Ay salbagit de, Kahit, apa kasta tila nga managawin. Kas kala naggapuy ya bangkag. Kwa nga min lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak nga min kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak. Gapo kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngam, napabainaanak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaeng. Anya? Kasta unay ba inti nariknak lakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngam tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket walo gasot laeng. Dahil ti maganap mo iti nagalas nga ugalim. Salbag ka. Adaya nga minti magunod mo. Iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man. Awan tinasaya at nga itden di kasta nga ramid mo bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa ya saan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita, ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kun nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tot bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Kaya ko nam kitdi, Napabainan ka lang gapo itibag ko nga original.
Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod. Kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti poruam. Ay, ita, maamiris mon, asaan anasaya at ti agpalbalastog iti anyaman nga usar. Ta iti kaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo itinalpas nga nararamid ko. Permiti babain ko. Ah, ha? Nasayat ka din gasta, ah? Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.